Hello, you trading traders, champions, achievers. Ngiye kubereka uburyo ushobora guhuza Utrading na Binance. Nyuma y'uko wamaze creatinga account yawe ya Binance ukaba ufite n'iya Utrading, ndetse ukaba warakreatinzemo muri Binance account ya features, ngiye kubereka uburyo ushobora guhuza Utrading na Binance ugatangira gukirigita amafaranga. Step ya mbere, injira muri Binance yawe, ureba ahantu handitse home kuri rimwe, buri wese ari kuhabona. Nurangiza uhita ukanda handitse more. Numara gukanda hariya handitse more, ngira ngo muri kuhabona, hita umanuke uze hano handitse API management. Numara gukanda handitse API management, ngwino hano kuri create API. Numara gukanda kuri create API, hita umanuka bwango uze ukande hano kuri system generated, niyo step tugezeho. Numara gukanda hariya uze ukanda hano handitse kabiri kuri next. Numara gukanda kuri next, uhita umanuka hano wandikemo iri jambo Utrading, andikamo Utrading. Numara kwandikamo Utrading, jya kuri next, ukande kuri next. Numara gukanda kuri next, ahangaha baraguha code kuri telefone wa creatingishije Binance. Ubone iyo code uyishyiremo, then ukande naho ubone code bayohereze kuri email, uze uyishyiremo ahangaha. Ayo makode ugenda yuzuza hano. Nurangiza, nimba ufite authentication code ku bayizi bayikoresha, uraza ukayishyiramo ahangaha. Ubwo nimba ntayihari, ndatekereza biri bukunde yuko uri bukomeze aho ngaho. Nuharangiza rero, uraza ujye kuri edit. Umaze gukora ibyo, urakanda kuri edit. Nukanda edit, baragufungurira aka gatablo kameze gutya. Icyo uri bukore, uri kubona ko ahangaha nyine wamaze gucreatinga ya Utrading. Uraza ukandi kuri aka kantu kareba hasi, muri kukabona aka kantu. Iyo ugakanze, karagufungurira agatablo kameze gutya. Agatablo bagufunguriye, icyo uri bukore, uraza wenaboringe ahangaha. Urakirika kuri enable spot margin trading, ni akambere. Uze nanone wenaboringe enable futures, ni aka kabiri. Muri kubona yuko enable withdraw, enable margin loan pay or transfer, n'ibindi byose bitajyanye na Utrading ntabwo ubyenaboringa. Niyo mpamvu capital yacu ifite security, kuko ya robot tuyiha gusoma features, gutradinga features no gutradinga spot gusa. Ntabwo twayihaye kubikuza, ntitwayihaye gukora transfer. Niyo mpamvu igishoro cyawe kiri 100% safe, nta muntu ushobora kugikoraho. Aka ngaka rero iyo ukarangije, turakomeza tukaza hehe, tukaza kuri gatatu. Ukanda hano handitse restricted access to trusted IP address only recommended. Iyo umaze gukanda rero, ahangaha muri kubona aka kantu gafunguka. Ahangaha akantu gafunguka, ushyiramo IP address ukura muri Utrading, arizo turi buze kureba ahantu zikuru. Ukaza ukazishyiramo hano, warangiza ugakonfaminga. Uragenda rero, za IP address ukuye muri Utrading urazikopiya, hari copy turabibona, ukaza ugapestingamo hano, then ugahita ukanda iki confirm. Iyo umaze rero gukanda confirm, ni uku nguku bihita biza. Izi ni IP address uba wahaye access. Iyo tugeze aha, ni uku nguku urazibona uko biba bimeze. Duhita tujya muri dukanda ahangaha save. Tukanda ahangaha tugasevinga, ngira ngo buri wese ari kuhabona. Dukanda ahangaha tugasevinga. Iyo tumaze gusevinga rero, haza iyo bita API key, ndetse hakaza na secret key. Iyi API key na secret key nizo turi buze kujyana hehe, turi buze kujyana muri Utrading. Ubwo rero sasa tuba twamanutse twaza hano muri Utrading. Ubwo twabanje muri Binance, ndetse Utrading uraza ukande API, right? Uraza ukande API. Numara gukanda API, uramanuka uze kuri import. Nuva kuri import, ahangaha urashyiramo ya API key. API key ngiyi twayikopiye hano, ubwo urayikopiya.
ahangaha uraba wayikopiye ushyire ku ruhande, cyese nimba ufite ahantu habiri uri kubikorera urayikopiye ushyire ku ruhande, then umanuke uze hahandi uyipestingemo ushyiremo secret key nayo iri hano haruguru, uraba wayikopiye wenda uyishyire nko kuri WhatsApp cyangwa se n'ahandi ubwo waba uniyishyira, ntabwo iyandukura nshuti yanjye kugira ngo utibeshya, urayikopiya gutya imeze, ukanda kuri copy bigakunda. Buri kamwe kose aka gafite copy n'aka ko hasi twose dufite ahantu ushobora gukanda ukopiya ya. Ubwo rero sasa numara kubishyiramo urakanda urakanda hano import, urakanda import, gahunda iba irarangiye. Izi IP address ni za zindi wakopiye, ni za zindi recommended, nizo turi kureba ahangaha. Sawa, ndumva uwaza kugira ikibazo cyangwa hari nako ntasobanuye neza cyangwa nakoze nabi yaza kumbaza. Murakoze. Team achievers always, we are the winners.